Unongnya cukup getrok kebakit ukling ke ulas akut yang dia kumba kenta tak ada duk pergi kejat jeng kira dia ano kata hari mau getrok punya kalau lihat banten ra apa dia kebakit getrok kebayang nih kebentar bersedian tak ada duk bakal getrok kelapra lagi bentar ke bersyakat. Kini kejengja aksiden gelaja haka step jangka kat arteri unai wing arjat okusau hak por kembas sau steng yei haka surok ba National Highway Bahan Riau hakat armer hajan jorabat ak district Kibhoi. Uni unongnya obala mensau jor nagi bentaki kejat adian buras akut apok kali kabla pra udah belatep kerteng kemuhan paya lalu na kasnong rakabab haka district West Gentle Hills. Kat kum ko kubor beliau lum le tho bakane kejing jat ko kali kala janamar kejing penher stat unongnya jong trok bakit uklengko. Kabadan number ML Katway ye iway saw lai hendrio. Ban hamar bapoy kene kejaka unongnya sengala ban kala kamsu elaka kali balik tenra apat nadian jong trok. Kabadan number ML Not iway AD san iway lasan. Yang harut surak nomor kejing thot kali. Ki pulit ke Bernihat Outpost berlapoy gini ke Jaka rengkat kabor pulit ke Fire and Emergency Services telepon beliau say yang nungnya belas sakut apa ketra kabel perang. Bat dah kejeng pedan kam lagi lai teligi kali kuai ala ban say no yang nungnya hadin arkenta ye. Balapan KDU Syah Wati Medical College and Hospital ban yo ya kejeng Sumar.